Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe poñerei voz a un impresionante poema que a nosa compañeira en Nós, a xente do redor, Custodia Pereira, co título Mulleres, regálanos no número 15 da nosa revista. Mulleres matutinas germinan a vida na acidez dos días nefastos e plantan o amor perfeito nos patios asombrados. Das súas maos brotan harpas e violinos, en cuanto a música e intemperie cantan a noite e as negras madrugadas, e logo a luz desponta na terra en cuanto o canto se afoga e afaga, porque as mulleres sao fruta madura e menstruan de esperanza os xirasois que se inclinan na tarde poente. E a vida acontece cando elas paren, o sexo e as boninas cando elas florescen para além das raíces calcinadas. Alegorías, o visibel e a rubra rosa. Gracias, Custodia.